utakmice, evo, posjetit ću da je Kranjčana, to je iz 12 godina, da je počeo sa 3 poraza u Olimpijskim učinima. I onda je dobio četvrtu prijateljsku i onda je skoro sve dobio kroz penalci. Pa rezultat je uvijek važan, nije najbitniji, pogotovo ne u ovom periodu nekog upoznavanja i prve utakmice koje nam slijede sa Belorusima i sa Makedoncima. Ja mislim da sigurno važan, ali ne najbitniji dio. Evo, kao što si rekao, Cico je krenuo s 3 poraza, poslije toga sve krenulo, tako da nisu najbitniji, nego da ih upoznamo sa nekim novim radom, sa nekim novom vizijom koju ja želim, jednostavno da ih upoznamo, da budemo 7 dana zajedno i tako da je to najbitnije, da vidimo koje igrače sigurno možemo računati, koji igrači neki novi koji će doći, kako će se pokazati i je bitan rezultat, ali ne najbitniji moment. Neće. Sanktor Dovodanjić je novom, kakva je kadrovska situacija, vidjeli smo da se Čevo Smajić koji je bio Bela Zeminja već u 7 minutu i kako ste generalno zadovoljni formom igrača i time što ste vidjeli. Pa da, manje više s njima igra stavljeno što je vrlo bitno i igraju dobro formu, pogotovo igrači koji su, dajmo reći, glavni igrači koji već godinama su zadovoljni najbitniji. A ovi drugi su svi, bili smo, bilo Mađarsko gdje sam bio u Novom Sadu, tako da ima igrača, nažalost sam se vidio povredio iz Vojvodine koji su neće biti sa nama, Smajić se povredio jučer već u 7. minuti, nakon dužeg vremena je bio starter jer je dobro u 7. minuti, tako da ni on neće biti s nama. Dobro, mislim da te igrače pratimo, mi te igrače znamo, tako da to nije neki sva svijet, to se početak priprava, ovo najvažnije što nas slijedi je 9. mjesec. Ovo je bitno da dolaze, da igramo, da vide neko razmišljanje koje ja kao selektor želim. I tako da će biti neki igrači iz domaće lige, Pozlat, koji želim gledati tamo, koji sam ovdje kroz ove utakmice koje sam gledao, mislim da mogu pomoći, da mogu biti tu, tako da ćemo, pošto su ova dvojica i nisu, znamo da ćemo još sigurno neko Pozlat. Da, naš otišli na utakmici, 2 utakmice, pogotovo mislim da će nam se svima svidjeti ovaj borba budućnosti, da će biti prava utakmica. Koliko sam gledao da igra jako dobro, budućnosti mora gore za sam vrh, tako da će biti jedna dobra utakmica, tako da će nas otići do Bara da pogledate. A ovo sve drugo do sada, svi su zdravi, još ima i danas utakmice, pa ćemo vidjeti. Ima još danas utakmice koji igrači igraju iz Karabaka i sada će igrati danas. I ima dosta koji još i danas igraju, ovi koji su igrali jučer, ovi su ozlijedili, a ovi su svi zdravi, tako da nadam se da će svi sutra biti tamo i da ćemo moći početi dalje. Znači, poslije ovih mečeva domaće ligi će se znati ili početi? Poslije utakmica domaće lige da ćete informaciju koju će igrači iz Crnogorskog kluba poznati reprezentaciju. Opet ja, spomenuli ste glavni igrač, ajde da pričamo o Jovetiću, on je legenda, znate sami futbol. Ono što ne bili strijelac, jedini koji je tu početkom kad je počeo prvi meč reprezentaciju igrao koji je 17 godina, tako. Već koliko njegova minutaža u Olimpijakosu igra manje više svaki meč ili svaki drugi, ali to sve po 10-15 minuta. Da li ste zadovoljni, da li mislim, znajte da prepočujete? Možda i više da igra, evo da znamo svi njegove kvalitete, evo sad je opet ušao i dao govor protiv Makabija. Ono da je on izrad, to je najbitnije. Sigurno da je on jedan od ključnih naših igrača koji igra onoliko koliko igra, ali mislim da je to čak i dobro.
će nam puno svježiti za reprezentaciju, ali volim da više igra, ja mislim da će on dobiti igraču montažu u budućnosti i Olimpijakosu, i sada, kao što si rekao, 20 minuta, 15-20 minuta ulazi, daje svoj maksimum, naravno sve što smo do sada vidjeli i što smo mogli pratiti, tako da pričao sam s njim pozitivan, obožavam naše reprezentacije, sigurno da to je velika stvar za nas sve i tako da on samo da nam bude zdrav. No i sad ću da pomenuo kao glavne evaluirane druge oko suprotnosti igra 4 finale Lige šampiona. Da se slično piše da Stefan je i pokazao kroz cijelu njegovu karijeru i kroz reprezentaciju, sigurno da je i u Atletico Madrid, da smo sada i produžili ugovor, što nije slučaj, znači da se radi i profesionalcu, ali da ne pišemo igrača, tako da smo gledali sam protiv Intera, gdje je odigrano izvanrednu utakmicu i sigurno da mi oni su bitan ili najbitniji u reprezentaciji. Dalje, Mario. Doktore, gledam da nekom utakmica Crnogorske lige na ovom prvom spisku nije bio niko, govorim to nešto i o vašem stavu prema igračima koji su ovdje, kako vam se čini to posle od nekih mjesec, koliko su uspjeli da vidjeli? Gledao sam znači uživo sam bio na dvije utakmice, pogotovo u Derbi, jer je budućnost u Greći, poslije za sutjesku i budućnost pogledom. Tako sam znači bio odlučio već i prije ovoga da će jedan ići može što nije uopće problem. Znači jedan da će biti s nama, sad će biti dvojice, jer su se ova dvojica povredili, tako da će dvojice ići iz domaće lige, tako da jedno koji sam prije odlučio, nego se ovdje nismo htjeli pričati dok ne završi sve ovo za domaću ligu, jer može biti nekih povreda i na kraju je bilo povreda koji su došli da ne bi bilo, tako da će Brnović sigurno ići s nama u Tursku i sad ćemo vidjeti još danas onda dobit ćete izvješće ko će biti taj drugi. Dakle, manje čisto pojašnjenje radi, nije, uvijek smo igrače iz domaće lige objavljivali na više kao imao priliku da vidi. Ali kao što je selektor rekao, Miloš Brnović je već na spisku reprezentacija, a drugo ime će biti na Mundijalu danas posla utakmica velike. Pitanje? Selektore, dobar dan. Što se tiče stručnog štaba, jeste li nešto mijenjali na nekih novih lica što se tiče stavljanja? Pa nema ništa novoga, mislim da su manje više svi ovi koji su još bili, tako da osim Gordana Crpića koji dolazi sa mnom, to je i Mirko i Ušo i svi su ovi koji su bili i cijelo vreme, uzeli smo samo jednog novog člana. Novi kondicionalni trener, odnosno Nikola Učevića koji je sa prethodnim selektorom Mirkom Radovićem zajedno u Ljubljanu u funkciju kondicionalnog i fitness trenera obavljaća Kosta Goranić. Tako da je on jedino ime u Kosta je stano, da, nisam viće bio sa njim, dugo smo razgovarali, tako da manje više to je to. Idemo sad ovih 7 dana se upoznat, imamo jedan ne tako ni preduhan, ni kratak period gdje ćemo se upoznat, ćemo neke nove navike, neke nova igra, jer kroz ove sve utakmice koje sam gledao sigurno da smo imali šansu kroz ove kvalifikacije, falilo nam je malo, da vidimo šta je to malo da bi se možda moglo okrenuti i napraviti bolje rezultate. Znači bolje rezultate otišli na neko veliko takmičenje, pogotovo sad Liga nacije koja je ovako kad gledamo možemo igrati sa svima, nema reprezentacije, ali su možda Turske koja je malo sad u zadnje vreme sa Montelom i sa nekom novom atmosferom jako dobro, pogotovo što sam gledao protiv Hrvatske, znači jedna dobra reprezentacija, ali mislim da možemo igrati sa svima, tako da mi sad sve ćemo raditi kroz one dvije prijateljske utakmice u 6. mjesecu za ono što nas čeka, evo ono najvažnije, a to je Liga nacije. Selektor, jesu li Bjelorusija i Sjeverna Makedonija rivali po mjeri za ovaj početak po vašem mandatu? Ja mislim da jesu, pogotovo Makedonija koja
znamo da je bila na jednom velikom takmičenju, možda je promijenila generaciju, ali jedna dobra reprezentacija, da je Rusi uvijek nezgodni, čak i zadnje vremena imali jako dobre rezultate. Mislim da jesu pomjeri nama sada, da će biti jedna dobre dvije utakmice, gdje ono što sam prije rekao nije najbitniji rezultat, nego mislim puno rotirati, mislim ih pogledati sve, omogućiti sve, da svi igraju, da se upoznamo u tom nekom novom radu, i tako da u ovom trenutku jesu pomjeri. Zanimljivi posljednji možda od tebe. Evo, danas je Marko Vešović kaže da, s koji ste radili jedininu tako iz reprezentacije, da gajite stil neki koji će se svidjeti navijačima, prema to misli na ofenzivni futbol. Sad, koliko, ako je to vaš stil, vjerojatno jeste kulturna materijala, ono što ste vidjeli da igrate tako, ili da li koliko su u suštini vaše neku viziju uvođenja tima koji uvođavate ekipi koju imate? To smatram se radi da neki početci njegovi su je bili kad sam ja bio Crno Zvezde, Marko Zan, kao igrače i kao osoba. Da se svi, ja se kroz ove sve utakmice koje sam gledao, znači, nas Crno Goru, i nam je falo malo, i u datom trenutku bilo što nismo mogli zadržati loptu, što nismo mogli napraviti neki naš ritam, gdje smo se manje više i protiv Srbije, protiv najvažnije utakmice, protiv Mađarske, počeli braniti. Znači, nismo mogli zadržati loptu, nismo mogli doći u napad, onda smo se samo u biti branili tih 45 minuta drugog pola. Sa oba dvije utakmice, znači govoriti protiv tamo, protiv Srbije je bilo 1-1, u Mađarskoj je bilo, gdje smo vodili 1-0, na kraju izgubili. Znači, da vidimo tu na tom planu, pošto smo se dobro branili i samo smo se branili, moramo nešto probati i prema napadu. Tako da sigurno ćemo tu taj dio promijeniti, neki sustav igre će isto biti promjene, sigurno nijednom trenutku neću da sam križno zadnje, da će neki 5-3-2-1 ili 5-3-2, tako da sigurno igrat ćemo sa 4 i ovo drugo ćemo vidjeti. Znači, ima materijala, ima igrača koji imaju veliki potencijal, ovi mladi koji dolaze, ovi stari da budu onako kakvi jesu, znači onda sa tim sigurno se nam dobrom atmosferom, što je vrlo bitno u reprezentaciji sam ih vodio, pa znam da je najvažnija jedna atmosfera, da svi žele i vole doći i da daju maksimum, onda ako se budemo svi žrtvovali za to, onda možemo žrtvovati, nema ništa tako i u privatnom životu, a tako i u nogometu, u futbolu. Tako da mi ćemo raditi na tom. Ima materijala, ima igrača, ima mlađih, ima ovih iskusnih, neću govoriti stariji, nego iskusnih koji su već godinama u reprezentaciji, koji osjećaju to, tako da sigurno da ćemo na tome da poboljšamo da nešto, neki posjet, a kreativnost prema napred, to nam je nešto malo falo kroz ove sve utakmice koje sam gledao, da bi došli do rezultata. Nastavno na ovu priču atmosferi, čini se da je javno dosta dobro prihvatila, koliko vam to znači pred samim statom. To dobro svima znači, sigurno i treneru, i igračima, atmosfera je vrlo bitna. I ako te prihvate, sigurno da je odlično, znači puno lakše raditi. Tako da ćemo mi kroz ovih 7 dana ponoviti ponavljati, prvo da se upoznamo svi, a drugo dobijemo na 2 prave utakmice koje ću probati da svi igraju, tako da ih sve vidimo, tako da imaju svi svoju neku priliku. Vrlo teško od jedne utakmice tražiti da li će biti više ili neće biti, ali ćemo sigurno ih pratiti. Volimo da je to u Antaliji, gdje ćemo biti svi zajedno malo kao jedno druženje uz to sve, jedno druženje koje će bilo biti vrlo važno. Da,
A što se tiče formacije, većinom ste kroz karijeru igrali sa jednim napadačem, da li sad s obzirom na trenutnu formu naših napadača možda razmišljate o 2 napadača formacije? Pa da, mislim da ćemo vidjeti sve, znači trebamo se prilagođavati protivniku, ali više ćemo raditi na našoj reprezentaciji, znači na kako ćemo mi igrati, znači to sad sam puno gledalo sve ove utakmice koje smo se ponekog, kad gledaš ovakvu utakmicu, onda smo se prilagođavali na njih, da ćemo se više braniti, da ćemo ovdje zatvoriti, da ćemo ovdje pokušat ćemo da dovedemo do posjede lopte nije niti malo lako, tako da koliko imamo informaciju, koliko statistički da smo imali jako malo posjed lopte, gdje možda po igračima je tako, ali mislim da ima tu igrači koji to mogu iznijeti. Tako ćemo uvijek za 2 napadača ili s jednim vidjet ćemo, uglavnom prvo ćemo sigurno puno ofenzivnije igrati sa puno više ritma, sad ćemo vidjeti da ćemo uspjeti i posjeć, što je vrlo bitan. Koliko god da govorene posjede pobjeđuju uvijek, ali puno znači kad imaš ti loptu, nego kad ima protivnik, tako da ćemo na tome raditi. Znači, imamo tu i kvalitetu neku, bit će tu nekih izmjena koje ćete biti možda malo začuđeni, ali to je tako. Nekako ja to ovako vidim kako ja vidim a ima igrača motorični, brzi, što je vrlo bitno u današnjem modernom